Assalamu alaikum, hurmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri. Bugün fevralının 26'sı bazar ertesi kunu. Terenov kunu 2014 senesi fevralının 26'sında Kırım Muhtar Cumhuriyeti Yukarı Radasının yanında yüzlerce Ukrayn ve Kırım Tatar faali toplangan edi. Rusya tarafını tutkan narazılarını sıkıştırıp ve deputatlarga Rusya hakimiyetine müracaatını kabul etmege fırsat vermeyip miting iştirakçıları vazifeni becergenlerini tuşunup evlerine kayıttı. Ama parlament binasında endi Rusya spetsnazı bulunaydı. Kırım'ını korumak için yapılgan cesur intulu vakında muhbirimiz tarif edecek. Kiev'de Евромайдан iştirakçıları atıp öldürüldü. Kırım'da ise Rusya taraftarları failleşi, dep hatırlay meclis reisinin muavini Ahtem Chigos. Ukrayn ve Kırım Tatar failleri yarımada memuri binaları yanında mitinglerini geçireydi. Maksat, rayon ve şehir şuralarına Rusya'ya imdat kararlarının yollanılması için imkan vermemek. Ama 26'sına yakın Konstantinov, Kırım'ın Yukarı Radasının reisi, endi birkaç kere Moskvaga barıp kelgen edi ve bu gibi subetler endi sık eşitileydi. Bu yerli seviyelerde deydi Rusya'ya müracaatlar. Olar muhalefet hareketlerini tanımay, Evrointegrasiya ile razı olmay ve dostluqni tek Rusya'nın köre. Fevralın 26'sında Akmezcit'te Kırım'ın Yukarı Radası yanında Rusya taraftarları toplaşa. Olarning o'g'ilda Kırım parlamentinin yolbaşçısı Vladimir Konstantinov çıkışta buluna. Fevralning 26'sında nevbetten tış sessiyanın geçirileceğini ilan etti. Rusya'nın tarafını tutkan güçler Kırım hakimiyetine Kırım'ın Yukarı Radasının deputatlarına ultimatum koya fevralning 26'sında. Ayrılıkçılık kararı alınmasa Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin Yukarı Radasının binası zapt edilir. Men o vakit Rifat Chubarovga telefon ettim. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisine ve ne yapacağımızı soradım. O ne yapacağımızı düşüneyik dedi ve böylece sübetimiz bitti. Adiselerinin değişip durmasını talil etmek gerek edi. Meclis azaları Kırım parlamenti yanında geçirilecek narazılık aksiyasını ilan etti. Fevral'ın 26'sında sabah Bakşsaray takımı ile kelgenimizde anda 10 binlerce insan endi turaydı. Yukarı Rada'nın içeri azbarında militsiya xadimleri ve onların birlikte apalçenler de turaydı. Ayrı değil, birlikte Kazaklar, Rusya taraftarları da var edi. Onlarını çağırdılar. Bir taraftan Kırım Rusya şiarları, diğer daha da büyük ve güçlü taraftan Kırım Ukrayna şiarları seslendirildi. İnsanların esas sebebi ve keyfi bu edi. Ukrayna tarafını tutkanlar arasında 25 yaşında Kırımlı Mustafa Degirmenci de var edi, dep hatırlay kardeşim Avilem. Babaları Bekir Degirmenci vakit faal vatandaşlık mevamında olmak ve ak hukuk uğrunda kureşmege öğreteydi. Ana ve kardeşini evde kaldırıp baba ile oğul parlament yanına kele. Her şey Akyar kolonnası kelgende başlandı. Provokatorlar. Elbette meydanda büyük bir toplantı. İnsanlar kışırmağa bir-birini akaretlemege başlay. Bir yerde kavga kötekinin de olması mümkün edi. Meclis reisi Rifat Chubarov çatışmalarının ogunu almak için Kırım parlamentinin spikerinden nevbetten tış sessiyanı lağu etmege talap etken edi. Öyle vaktinde Kırım'ın Yukarı Radası yanında 20 bin Ukrayn taraftarı ve kararının 4 bin Rusya taraftarı toplaşkan edi. Aralarında militsiya turaydı. O konu Kırım parlamentinin sessiyası geçirilmedi. Rusya taraftarlarını meydandan sıkıştırıp mustakil Ukrayna'nın tarafını algan insanlar evlerine kayta. Fevral'ın 27'sinde geçer gecesi tanıtuf alimetleri olmayan insanlar Yukarı Rada ve Nazirler Şurası'nın binalarını zapt etti. 3 haftadan son Rusya Kırım'ı öz teritoriyası olarak ilan etti. Bir yıldan son sahte ve kanunsuz Fevral 26 davası boyunca faaller tevkif etilip başlay. Ahtem Chigos, Ali Asanov, Mustafa Degirmenci da 5 faal kütlevi nizamsızlıkның teşkil etuvinde kabatlana. Ağam işke ketiydi. Yolunu avtozaklar kese, asker urbasında insanlar amun atıla. Onu yerge yatkızdıra kabatlamağa başlaylar. Onun yanında o vakit anam barıdı. Ne için dep sorasa, cinayetçi dep cevap kaytaralar. Anam, kabatı nede sorganda Rusya Federasyası vatandaşlarının hayatlarına suikast etkeninde cevabını alam. Ama mantıkça düşünsek, o vakit anda Ukrayna edi. Rusya'nın kokusu bile yok edi. Ahtem Chigos, Türkiye prezidentinin Putin ile şahsi anlaşması sayesinde azat etili. Davanın diğer 7 iştirakçısının işleri hala da bakıla. Kırım'ın işgali dünyada tanılmay. Münasip kararlar BMT, PASE, OBSE ve Avrupa Parlamentinde alına.
Брюксельде бүгін Авропа бірлігінің тышқы ішлер бойынша шурасының топлашывында Украина топрақ бұтынлігі, суверенитеті ве мұстаққылығының бозылуына алақасы олған физик ве юридик шақасларға қаршы санкцияларының мұддетіні ұзатырмаға планлаштыралар. Бұны мен баларға esaslanып Интерфакс Украина білдірем. Мартның 15-інде сынырлав тәдбірлерінің мұддетті сонуна етті. Авропа бірлігінің шурасы ресми шекілде оны да ярым елға ұзаттырған еді. Сынырлав тәдбірлері 149 инсан ве 38 шіркетке айд. Русияге қаршы санкциялар 2014 сенесі март айында көрсетілді ве дефаларже ұзаттырылған еді. Русияге қаршы санкцияларны зайыфлаштырмаға олмай бұ Авропа парламенті депутатларының фикрі де білдірем. Киевде ишғал етілген ярымада Тереновының 4 елі халқара форумында Ребекка Хармс. Авропа парламентіндегі Авропаның Сербест альянсы фракциясының рейздеші айтқаны кебі Русия президенті Владимир Путин Донбасс ве Қырымдан ордуларыны чықармаса ве Украинада демократик денішувлерінің кетешатыны бозаджақ стратегия сындан вазгечмесе санкцияларда лягу етілмес. Айны вақытта Ребекка Хармс ғарпта Қырымның Русия Федерациясы тарафындан ишғалінің қанунилештірілмесі қында тұшынген инсанларының бар олғаныны төлікелі тенденция оларақ адлай. Шарқайгута районы февральның 18-нден итибарен үкімет ордуларының ұжымы астындадыр. Кеченлері БМТ телекөзлік шурасы Сүрияде 30 күнлік атыш тоқтатуыны талап еткен беяннамені бір ағыздан қабул етті. Қарарны қабул етмек үшін екінші интылуф еді. Февральның 22-сінде весиқаның бір сыра маддесі еле разы олмаған Русия Рейберовны блок еткен еді. Сүрияның Незарет мерkezінің мәліматына көре, Сүрия үкімет көчлерінің Русияның дестігі еле япқан ава ұжымлері нәтижесінде Шарқайгутада бір афта ішінде 513 инсан әлек oldu. Олардың арасында 127 бала, 2000-ден зияде инсан яраланған еді. Британияның Лестер шәрінде олған патлав нәтижесінде 4 инсан әлек oldu. 5 адам яраланған. Патлав базар күні ақшамы 3 қатлы евнің бірінші қатында çalışқан түкенда яңғырады. Бина бүтінле янды. Атешні 6 яңғын сондырыжы машина тоқтатмаға çalışқан еді. Вақа ерінде бүтін геже құртарыжы қызметлер çalışайды. Вақа районындаки соқақларда әрекет сынырланған. Электрика теменлеві сөндірілген. Патлав себебі шымдылік белі дегіл. Қанун құруйжыларының айтқанына көре тақиқатның шымдыки басамағында террор ейлемі хусусиетлері тапылмаған. Полицияда айтылғаны кебі қыдырув құртарыжы амелият ақшамғажы девам етежек. Башта патлав дауышыны ишыттым. Сонра эв селкітіп башланды. Санки эвнің дамы түшіжек еді. Бірінші көргенім веране етілген түкен еді. Сонра бірден яныгын туташты. Дүнияның 30 мемлекетінде Қыдыровға илан етілген хакер Киевде яқаланалды. Полицияның мәліметіне көре, Полтаваның 33 яшында Сәкені Эваленч халқара жинайы кибер ағаның тешкелетчілеріндан бірі ола. Еш бұл тешкелет 2016 сенесі йоқ етілді. Платформа 7 ел девамында çalışқан еді. Оның вастасынен әркүн қарарнен ярым миллион компьютерге зарар кетірілейді. Олған мәліметқа көре 100 миллионларчы евро мехдаранда зиян кетірілген еді. Жинайетчінің кералы квартирасында тынтув кечірілген вақтында ноутбук, флеш-карталары ве пара мусадере етілді. Алтын ве уч тунч медаль bu Мажаристанның дюре шерінде сонуна еткен Авропаның пневматик селя атышы бойынша ярышында Украин спортчыларының нәтижесідір. Пьедесталның бірінші басамағына пыштав атышы бойынша еркеклер командасы чыққан. Павло Коростылев, Олег Амельчук ве Виктор Банкин, қадынлар тақымы Ганна Ильмина, Мария Вайцеховска ве Ольга Захарка туфек атышында тунч галиплері олған. Да эки тунч медальны украинлері микс чешатынды қазанған. Олена Костевич ве Олег Амельчук пневматик пыштав атышында, Ганна Илина ве Олег Царьков туфек атышында.
Үрметлі сәржелер, бұдақықаға бұл соңғы хабарымыз еді. Дады чо хабарлерні сізлер Facebook сайтымызда вея сайтымызда да бақа білесіңіз. UATV ile олыңыз сақлықнен қалыңыз. Көрішкенже.